le hagabong kani ke gawe aila ni niwan magsan niwan magyawel nakabitaw kanila jo kami tingjo pi na bitasan ta sawan ano ko na ginawa meeting kita kasosi ino kasan jo UDP wajuli betot wajuli buat ya kami tingjo ki papi kam hala hangno rakadan wat kam meeting UDP ke ba pelong men step go don hiwe briu ba hala ke por ba kren sarna ba bong ha por ba kren sarna ba bong ba hau pra wong ta briu te asin perta te markum ta ngaro ngalalek kenduk no yu tengok ong ba nya kalang jonga ke pak de pi ha ba pelong meeting ino parti wat jo hala itu te ap sesipang kan salom ya sang meeting jang BPP jadi pikuak ban hala te sahla na onte ya tu orang baru ula accept ya ke yang banga kret ya hadin ke tu pat ulong to nak kalian jongi ni on sini permat no ula permat ladap ka lasol ke problem dan isu ke hadin pat jamit ke pelong meeting ke MPP mi sakini kejing mi kani pat ngasu kerpat ya balok ki political party ba nak kalian jonga kum chairman nak tamu ba pe ai baro indut snong nak kerpat ya baro political party subha wanam pelong gano ga big issue ya kani ka jingja ka baja ham sing adrum hol menin